Tap bro, press pasti sa Go 98 YouTube channel itu Z Mobile Repairing. Tap bro, ngon thai biang seksin. Tap bro, hani ka video, tani ka phone, kani ka Oppo A11K kani ka phone. Te baka di ka phone ngan su ipi ammo madang. Tani Oppo A11K kadai. Tapi ite madal. Tap bro, baka di ka phone ka way kalong kasum kat kam karung ka semkat ngalatep ma tang makam pau respon era te jong pi semkat pau era te bakafun ru long kafun water damage kare ma dan kong kafun ngadap long ngalapan on kafun kala long kafun kala calu kala biang menta handrai semkat dengan sekni pi ni pat menta ni semkat mandat te ni semkat sekni pi tapi disemkat ngalatep wadafun te mentangan natap hani ka phone pe ne ma kasungkat mengatap menta ka phone kasungkat company ira mi ira barung ru mi ira ke rupi intai mi ira te baka phone ka wat kadi water damage ma te ni ko water damage purba ngasnai ka phone ni ko ka phone kam on era kam respon era kahdin pan ngasnai ka ni tagalong ka phone kala kala on ka phone bakala ya cemat te stang semkat kam wan wari era. Dapat bro akan video tu kena macam naik phone belum fix problem macam ni. Tolong bayi ni yang video dengan ada bakal standar kenang ba kenapa kanam bambun por mah. Dapat bro dengan ada bakal standar mah. Dapat bro ni PPI ka phone kalau membuat damage VM kalau socha. PPI ni uni karakter jong kadika karakter jong kadika sumkat po teh ni po ini way at live teh ini balai pan ilat tukut ni balai ni teh menong su ni balai ni teh bah ni way at live ni ru teman ni way pat ulong lah lung band hai ulah tukut ni lah ben tukut ni ulah tu teh bah ni pi ini ngila pungkut ngan sadoi kan ni ngila pungkut ngila yun ngan sadong teh pun ke teh pi ini teh pun ru tentang habloi kan ni bat ngan lau bangan sei tu kabana po te baru kan sedang tentu ngan sa snapa yak semkat tentang sei suni kamera to te nonta menta bini sei suni tap tap ni te ni tap kan ni tangan iu tangan sei sui kan kas long gani cekat semkat ni gani cekat semkat ni nanti ni juga sungkat bangan ada kau buat mai ini bangan tap bangan pelong ikan fu bangan pelong cekat sungkat tu te peluk kan ada kam standard mah te peluk te ni vi ni bit ni kelabam lu ni te ni cekat sungkat ni wila tukut ni cekat memberikan ulah bun bela tukut tapi la surat long kelabam lu umur kau ini terkelalong kelalong scratch no ia berkata berkani jika kawaru pipi ini bun bela kelalong kumpa baing tu ta kalau baing try kenal purba you try ka ing try maklar nga purba haba tu ka lip kame long ka lip tu ka ing tu ka short tapi ing itu siapa berkata no sa surat no berkata ni balhani bro te pi ni te kena fix problem jang ni mta ngan sei sugi berkat jang sedang te bangan penai biang longan sei sugi dengan pendu setiap berkat dengan agak temai te ngan pengenera dengan agak standar mah nang ba kena bam video mah.
te plok bro te ka phone menta na wak lami te EP ni pi te semkat larung menta ka lami na wak ruhi na wak lami ka semkat larung te plok bro te kum terakam jonga ka biang nambiang te sabatai lang pi saya komen saya like saya subscribe lang ya ka YouTube channel jonga te plok bro te pi kum terakam jonga te sabatai lang pi te plok bro menu coach na phone te una phone nama jonga udah na description te sashimi tu na phone number tu description sa call na sa WhatsApp ka phone ru te sabatai te plok bro te kuli sibun kuli jarngu EP te pide na ru ka na phone sa pha ka phone tu slide namar beleng labun ba labun itu kibawan pa na phone yang am tu kibun gi phawan ki pha na jawai na stonya mai rang na sora na ni na so yung bun ham tu kibun bala pha am tu phone te plok bro ada fi kwa men na ada fi kwa men pa na phone te simu phone number jang pot description te sa simin tu sa call ba sa pha WhatsApp ka phone pi bang saba yang saya keren pat ada boy ka phone kana ka phone ru te plok bro ko sibun ko jarmu IP te sa good night